Aikari a itura ria Shihuli gicigo kia ubunge gia Shinyalu kaunti ya Kakamega matigitwo na kimako kinene thutha wa muthuri umwe kuiya mutumia wene na njira ya kiahinya. Kurerikana muthuri uyu tunyitwo mutumia na uri urakurikana ta ciamba nyarandikire SMS mutumia wa Godfrey makorwo magithie gukungwira mambura ma Easter mari hamwe, na thutha wa Godfrey kuona SMS iyo arathire gwa ciamba na kuiya mutumia wake. Sasa ndugu yangu kwa njia moja ama nyingine alifikiria mimi nachukua bibi yake tena, ndiye akakuja kwa kama kwanza alifikiria bibi yake yako kwa nyumba yangu, ndio alikuja na vitisho, lakini hakuwa na vile alikuwa kwa hiyo hali ya maazira akachukua bibi yangu akiwa na panga, lakini yote hiyo si kitu. Msamaha ndio kitu ya maana, tumesameana, imeisha. Godfrey ni ngono na mutumia wa ciamba kuria mageria ma ciamba makuruta mutumia wake thero marigite ihiga. Hata ningependa bibi yangu atoke ndani ya seli kwa sababu naona anaumilia hapo, watoto wako nyumbani wanataka mama, kwa hiyo tiishe. Aikari aya na makeria ria marigaini na family ici ciere matigitwo na kimako kinene na ciuria nyingi cia no huraria ma gatakati ka thuria yeri. Manake huyu mwenzake aliona wangu ameenda juu ya huyu, basi mimi naenda nichukue huyu. Nikishamchukua basi tutakuwa tumeenda tit for tat. Kama mume wako anaweza waacha ukatoka kwa nyumba ukaenda na mwanaume mwingine, na yeye ndiye anatakiwa kuprotect, nani atakuwa ana protect wa mama? Na vile alimchukua atujui walikuwa wanajuana kitambo ama ndio walianza hiyo siku. OCPD wa mwena uyu ni ugite ria no muhaka makinyu igoti-ini riri huthuthuria urathie na mbere na gutafanio. Ripoti ya mbwana kunyang'anywa bibi na mwingine na upanga, tungali tunaendelea kuchunguza tujue ni kitu gani iliendelea ndio mbwana na bibi aweze kuchukuliwa na mbwana mwingine. Tukipata uchunguzi ndio tutajua ile wataweza kupelekwa mahakamani. Girifotera Kameme TV retora kwa ni Wajiro wa Foro.